литсеи интернати махсуси маъюбони шаҳри Душанбе яке аз он муассисаҳоест, ки бо таълиму касбомӯзии наврасони дорои имконияти маҳдуд машғул аст. Чун дар ин даргоҳ касбомӯзон аз тамоми гӯшаву канори кишвар ҷалб шудаанд ва аксарашон имкони ҳар рӯз ба хона рафтанро надоранд, аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри онҳо шароити хуби санитарию гигиенӣ ва маишӣ муҳайё шудааст. барои таҳсили илм кардан ва касб омӯхтани ин ашхосе ки шахсони имконияташ маҳдуд имрӯз дар муассиса тамоми шароитҳо муҳайё карда, бо 3 вақт хӯроки гарм таъмин карда мешавад. аз он ҷумла бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекунад, ҳамарӯза аз вазъи саломатии онҳо нигоҳубин мекунанд. бинои хобгоҳ ки дар он ҷо истиқомат мекунанд ва бинои китобхона ки бо китобхонаи электронӣ пайваст карда шудааст, ки ҳамарӯза хонандагон баъд аз фориғ аз дарс дар он ҷо ба мутоилаи китобу ба тайёр кардани дарсҳо машғулият мешаванд. умуман тамоми шароитҳо барои онҳо муҳайё карда шудааст, ки то ки онҳо худашонро танҳо ва шахси нолозими ҷомеа ҳис накунанд. ва аз суҳбатҳое ки бо онҳо мо мекунем, онҳо як шахсое ҳастанд, ки имрӯз дар ҷомеа талош доранд, имрӯз дар ҷомеа кӯшиш мекунанд, ки саҳми худро гузоранд ва касберо аз худ кунанд, ки фардо барои пешбурди зиндагии худ, барои саҳмгузорӣ дар ҷомеаи имрӯза сазовор бошанд ва ба онҳо майлу рағбат доранд. фотима ва бародараш Ҳасан Чӯпоновҳо соли аввал аст, ки дар ин ҷо таҳсили илм намуда истодаанд. фотима бемории чашм дораду Ҳасан бошад, аз сабаби дар хурдӣ баланд шудани ҳарорати баданаш рагу пайвандҳояш кашиш доранд. читавре фотима мегӯяд, онҳо сегониканд: фотима, Ҳасан ва Зуҳро. чун бо ҳам пайвастагии зич доранд, вақте яке бемор шуд, ба саломатии дигар низ бетаъсир намемонад. соли 2003 моро ба дунё оварданд, ки мо сегоник мебошем. ман ва бародарам ва хоҳарам вақте ки мо таваллуд шудем, ба гуфтаи модарам мо солим ба дунё омадем ва баъдан аз сабаби фишорбаландӣ мо ки сегоник ҳастем ба ҳамдигар ки алоқамандем, ҳар сеамон зарар дидем. вақте ки чӣ қадр ки модарам мегӯяд дар даруни гавҳора хоб буд, фишораш баланд шуд, дертар ба беморхона бурданд, ки ба ҳамин сабаб ба беморӣ гирифтор шуд. Sidrgi gelme bağım çalıştığım hiç nafamda ya çam borami sidrgi de gelme ya ki bağım çalıştığım doktor Davud'a ise ami sen 15-16 سال شد که Davud'a fakat ay خوردیم دکتر da fakat Davud'a میکنه. اصلا برادرم اگر کسل شود من در حالت غمگینی رنجوری میستم و در حالتی که کسل شدم من هم یک جایم در میکنم، مثلا سرم یا اینکه دیگر عضو بدن. фотима мегӯяд онҳо дар оила 7 нафар бародару хоҳаранд. падарашон ҳанӯз дар хурдӣ аз олам гузаштааст. ба ҳама душвориҳои зиндагӣ нигоҳ накарда, модар аз фарзандони маъюби худ даст накашидааст. ҳарчанд мушкил буд, вале табобаташонро қатъ накарду умед аз шифоёбии фарзандонашон наканд. ба табобатхонаҳо бурдан, ҷое ки набуд моро номи кадом табиберо, номи кадом духтуреро мешундан, шояд ки фарзандонам солим шаванд гуфта ба ҳамон ҷо муроҷиат мекардан. хай бародарамро дубор ҷарроҳӣ кардем. аввалин бор мо синфи якум будем, ки дар мактаб интернат чихел гуфтам мехондем. бо ёрдами як вай сарпарасти ҳамон ҷо бародари маро ҷарроҳӣ кардан ва хело беҳбудиаш ҳам буд. аввал роҳ гаштанаш суст буд, баъдан оҳиста оҳиста роҳ гаштанаш хуб шуд ва дуюмин бор соли 2015 ҷарроҳӣ намудем бародарамро ва хай беҳбудиҳо ҳаст. پاچم این خیلی برداشتگی بود، با یکم بار جراحی کردم، کنی پاچم در زمین 6 دیم بار با هم پاچم این خیلی دنگک بود، دیم بار جراحی کردم، رگای پاچه کشیدن، بسیار
پاچه‌ام براز شد. از بسیار هم اپراتسیا کردیم بسیار نقد مونده. پیشتر هم این قمه گشتم مونده میشتم. از این خیلی نقدم. طبابتخانه ها رفتیم عینک فرمودن، خیلی درمان و دارو دادن، خیلی ساز هستم. وقتی درس تیار کنیم دوستکر رو یا اینکه نمیدیدم یا اینکه دور رو پیش نمیدیدم، من میخواید بعدا عینکی با مو فرمودن من از او استفاده بردم و بینایی چشمم از پیشتر دیده گفتم خیلی خوبتر به نظر میرسه. фотима мегӯяд ҳолати бародараш дар хурдӣ тамоман вазнин буд ва имкони мустақилона ҳаракат намуданро надошт. бинобар ин ҳам таҳсил дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барояш имконнопазир буд, вале модар бехату савод мондани фарзандонашро намехост. аз ин рӯ аҳли оила қарор доданд фотимаву ҳасан таҳсили ибтидоиро дар мактаби махсус гардониндашудаи хирманак гиранд. давраи кӯдакиамон дар ما اصلا وقتی که 7 ساله شده مادرم بسیار هر یک آرزوی مادر این است که فرزندانش را خواند، صاحب کسب کند و من بسیار میخواستم که به خواندن شوق و ذوق داشتم و وقتی که 6 ساله شدم مادرم رو میگفتم من به مکتب میرم، من رو به مکتب مونید و بعدا از سببی که برادرم معیوب بود ما رو به مکتب اینترنت جمهوری نظامش مخصوص شهر ایسار داخل نمودن و ما در آنجا 9 سال خواندیم. خیلی که خانه خودمان بود، میدویدیم، بازی میکردیم، خیلی خلاص معلمان از ما نگاه بینی میکردن. در آنجا 3 وقت خوراکی گرم، درس، صنفخانه های برهوا و دیگر چیزها بود که ما در آنجا طول 9 سال تحصیل کردیم. خیلی لحظه بود مادرم ما رو پزما میشدیم، گریه میکردیم و آیسته آیسته به همون طرز زندگی اونجا، طرز راه گشتن، رفتن و دیگر چیزهای اونجا مطابقت شدیم و وقتی که من مؤسسه رو ختم نمودم، وقتی آمدنم بسیار در هیجان موندم. همه معلمانمون برآوردیم و گریه کردن. فاطمه از خردی به کسب دوزندگی شوقی زیاد داشت، اما در آینده میخواست دکتر شود. چون وضع سلامتی برادرش آنقدر خوب نبود، قرار دادند تحصیل منبعده‌شان را هر دو در یک مؤسسه ادامه دهند. فاطمه در گروه دوزندگی تحصیل کرده ایستاده است و برادر او طاهر در گروه پایافزال دوست تحصیل کرده و در دوام 5-6 ماهی که آنها تحصیل کردند خود را یک شخصی با آداب، یک شخصی بسیار کنجکاو نشان دادند که آنها میخواهند که کسب انتخاب کرده خود را پورا از خود کنند و آینده یک متخصص خوب شده به خلق وطن خود خدمت کنند. و از تجربه‌ای که در دوام 6 ماه آنها مشاهده کردیم، اینچنین فاطمه قابلیت سرود خواندن، ایجاد کردن را دارند و در درس‌ها نسبت آموزگاران، نسبت هم سبقان خود با خوشمعامله هستند، کوشش و غیرت میکنند که آن درس‌هایی که آن مشغولیت‌هایی که گذرانده میشه آنها را پورا از خود کنند و این هم نشان دهنده اون است که او تلاش دارد که آینده خود را بسازد. فاطمه یکی از دوستای بهترین من میباشد. من طول 6 ماه است که با او هم سبق هستیم، در اینجا تحصیل میکنیم. او خیلی دختر خوش رفتار، خوب گفتار و با سواد هست. ما با همراهی فاطمه با همسبقان دیگر کمک میکنیم. او بسیار دختر چست و چالاک است. تا جایی که من میدونم او خیلی تاقی های زیبا تیار میکند و من نیز یاد داده است. سفارش هایی که معلمان در وقت های درس های تعلیم استحصالی نشان میدهد چست و چالاکانه اجرا میکند. گل در چمن و چمن به گل زیبنده، گل با سخن و سخن به گل زیبنده. امروز فاطمه از انتخاب نموده‌اش پشیمان نیست. الکی در 6 ماه تحصیل توانست بسیار نازکی های این کسب را از خود نماید.
ва ғайр аз ин истеъдоди сурудхониаш ки ҳанӯз дар хурдӣ ба он шавқ дошт дар ин ҷо бештар равнақ ёфт. گل در وطن و وطن به گل زیبنده گل در وطن و وطن به گل زیبنده. وقتی که در مکتب تحصیل می‌نمودم با یاری معلمان به این شغل مشغول شدم و بسیارتر وقتی که من زیغ شدم وقتی خود را به سرودخوانی می‌گذرانم. در اینجا با استادان همکاری میکنیم، بسیارتر با آوازخوان تاجیک محرمه شریف و که ما رو بسیارتر در وقتهای خالگی ما دستگیری میکند. حالا ما در قرارگیری ایدی 23 فوریه قرار داریم و تیاری دیده ایستادیم. شکرانه آب و خاک و سنگی وطنم، شکرانه پادر و ده و دمنم، شکرانه به لحظه های خوشبختی خشه، صد شکر سلامتی هر هموطنم، شکرانه آب و خاک و سنگ وطنم. фотима мегӯяд баъзан рӯҳафтодаву маъюс мешавад, махсусан то ба мактаб рафтан дар бораи саломатиаш бисёр фикр мекард, аммо баъдан ақидааш тамоман дигар шуд. ҳар як одам рӯҳафтода мешавад вақте ки ҳамсоли худро бинад, бо пои равон раҳ мегардад, бо чашми бино мебинад. ман одатан хайр зиқ мешудам. баъдан вақте ки ба мактаб рафтам ё ба инҷо омадам, ҳамсолони худро дидам дар чунин ҳолатҳо зиқ намешавам, чунки ман бо пои худам раҳ мегардам, меравам, меоям, куҷое хоҳад меравам. ман бисёртар фикр мекунам ки бо дӯстони имконияташон маҳдуд, вақте ки мо суханронӣ мекунем, онҳоро дилбардорӣ мекунем, онҳо вақте ки дар зиндагӣ дилсард ҳастанд, меҳри худро ба ҳамун зиндагӣ мебанданд ва вақте ки мо онҳоро дилбардорӣ кунем, шояд каме ҳам бошад, хурсанд шаванд. фотима имрӯз аллакай дар касби дузандагӣ каму беш мавқеашро пайдо намудааст, вале ӯ бо ин қонеъ шудан намехоҳад. мехоҳад баъд аз хатми ин ҷо ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи тиббӣ супорад. оянда мехоҳам инҷоро хатм намуда ба касби духтурӣ машғул шавам, дар духтурӣ супорам, чунки ҳар як фарди ҷомеасоз мехоҳад ба касбу ҳунар машғул шавад ва ман ки заиф, яъне ки маъюб ҳастам, бародаронам маъюб аст, мехоҳам ба тоҷикистон як ба фарди ҷомеаи тоҷикистонӣ як каме ҳам бошад хизмати худро расонида бошад. имрӯз рӯзгори фотима аз зиндагии ҳамсолони солимаш фарқе надорад. дониш меомӯзад, нақша мекашад ва баҳри амалӣ шудани онҳо ҷаҳду талош меварзад. таманнои онро дорем ки орзуҳояш амалӣ шаванду баҳри дигарон намунаи ибрат гардад.